Mjumbe MP kura Mara nani wadhuruto mono kura ngiri 20 mchezo 22 hii tare ambere nani wathina na muntu udhuruto maita ya wale akana kwa unga ini akwendete sana nimbio ngiro kilo daga tofauti kura Mara kambu ya tere kitu kampere muntu ne kwelire priority number 1 yakwa yari kithomo onto onagwe muciari ukauma umundi mwana waku agatwika agena kwira ndadio terete bici ukaremera utija ko kucwa mbeca ana itereka irio nukuona riu kuti muciari utenda kuona mwana wae ekari wega so number 1 aciari baingi bana dariti nabo priority yari kuthomithiana yes bari kuthomithiana ni bakwenda mwana wa gitate ona wira kenda mwana ona wira menya mbuga atiri raimu gatura itha mauntu mamwe manene tukariganirwo tumonto tura tunini ukathi wenukite kwenu mbaka ukina ira muciari ukina ora shopping ona ngiri jiri mutu na shukari na maguta muciari une kujaga ai ndaciarire mwana riu kawira kana rutite tiracimo mugurire shuti kana mugurire ngari we kwanza enda gobwe ona akauga ndakere kuona ni akwa mwari ure kuona ni wakwa so igitare ndathi ja round nindathikageria nikyo kwenda ka ukathikeria antu bara bakuga antu bambera gindu kia mbere ni ana bathome bathoma bona wira na muntu mono mo ndageragia gwikira manani number 3 na no ikugwatana na kuthoma uko na kugita buria antu baketho bena antu ana bakuruta kanyamo kao na nikyo tuminda utinde kuromba yes uti mtu enda kuromba ono kona mtu akiromba katinda bungi ni kweli kogu nenda ankauga atiri niko kujankiuga tuti factory no imwe Mara factory yetu leo nenge ewero ethia majani lakini yani akitidie na ojankira antu kabera atiri migatere bali jaga yuma meru kaunte na kwa mafuko kana kauma thika kana kauma matu na gwatuika darakani di tutumba kuganda mugate then bakatu na dina yango kwera ni sound depend mo ali kwa mboli hatere ne atambo bakuru da different kukanda ne kukanda mewe ta kukanda mugate kanyamwere ka kukanda migate ne kanyamuka nini muno kintu kule konine kaova ni kanini ona nini sana ona noka okandere kwa office kweli so iune number 1 na nikyo kujanga kwera about cottage industries tu factory tunini tukande kantu tukatumanto bagena mbesha na ni ndari morodi monto differently anto beto bakelo bena mbesha mukoni na nkwire anto bakelo bena mbesha na anane bakodoma mtu na mbesha onakalwa kadi vitali weka mono anto bogo otomba ko bakola igitara kidurano kya kinya anda kutebumera ya lakini ukenda kugula anto neka na magana maile matipua mabotia mara kota yes baga kala no kya igitara kidurano kya kinya okaruta gana baka kuinira magena tura thinani na nio na leo meba inge baka kuja kana to milimo tunini tumba gonto mtu atena mbesha yes gonto leo mbona gonto kuinge kako to shai okera kwa leo ne kwa mtu bwe kwa mbesha ati vitali akukua so niongo kwera leo uno ali idea kwa ya kwa monto differently ilaita kwa economic empowerment anto kwa bena mbesha ana bathome ana bena mawira na anto beto bakena karawera na 2027 kagita gakinya ciesa cia kinya ukauga ne atia leo ngwirira atire na ino kalita kurenda ike onanga tinda kugamba ndio kwa umera mtu mwambo na kurogera unte ketate lakini wana siasa jamberia tokaria na tokaria na gekodoko tokaria na gekodoko onto menya no makatore lakini nkeja uko kamemeni na kora bonge nekeda tuthomithia antu nikenda antu bamenya atiri menya daimo ndaithagiria na gwetu nkauria katwarumiro gontu ri ndio nantu bakire ne thina
na thina yu moni to no tumba kugitate kuithiria menya mbaka thina temeri thina ithiraga tiga bora tutena time nga kwa history ya bora ndakolira na ndathoma tukwinyo tukale yes ni thina lakini otapola gwire ndiri jona kuwa ni areja kwani ndua nake andutu mauntu mano mathire na antu beto bagekara wega ni possible yes ni possible no tuma gari akora kungi no ndikwira mauntu mama mauntu mama ti mauntu manene ti magic ali na mbezi ile Nairobi otukira bathirikari tena mbia ndakwira daimo na kadhane kukinda mto ile andu baku kaba mugwe yes mheshimiwa semezi ile mengi sana cia ukethia yes uketha kamuno nanga kunengera kanya yes antu mama ndo mere buro mere antu mama ndo makwendete yes mheshimiwa antu mana bara megucaga William Ruto yes nuko me kwanza dharakanithi alingire chuti yes nuko ndigutikia antu mama rani makwendete mheshimiwa yes 22,000 yes nuko tarigwa na ngwatanire watanagwa Azimio na Raila Odinga yes na gote muntu arongamite na Jubilee yes chuke na Jubilee chuka gamba kombe na tisibona kinyirie ngiri ciere my sister masikirito wa Tharaka ina mbanga ni 5 mheshimiwa my good friend Francis Nyamuke Jogi Kabisani antu mama aramuri musimamo yes na antu auge yes kona kura ngiri 22 yes no kira wa kwanza oni muntu araira yes antu woni makwelete mheshimiwa na ne ndipashoka iria kado na kinge momere mugambo wa mwisho kambuge thank you mbaka mbere buru mbere antu bamara nindipendete muno yes ande bashokeria nkatho ontu igita twaringa campaign ni barungamire nani na kwina mauntu maingi muno antu bakiugaga ni nkura kuthi kwa Azimio ni mezimia na nini but kambuge gintu gike alio menya siasa ni buria muntu ateketie leo ndikwira gatire ukathi South Menti mujumbo la thuri wa South Menti athurwa na Jubilee but ina kuruga muntu manene muno ngurukia ra UDA ngurukia pamo beke UDA so kambuge antu bamara ni kwenda kupera thank you onto baingine bathikiririe but ne twarusire kura nyinge muno onto bakiama na ngwitikio nekio gatumire iraga kwigana but kambuge atire antu baingireu ibombete kuthoma na bakamenya tikiama ni mutongoria na kambuge igita riu ringi tukebanga sawa yes na mbuge gintu kena bata ni antu betu bomba kurutira wira kweli ko kambuge antu bamara ndi bwendete antu batharakanithi ndi bwendete because ndingenda kuona tharakanithi ikari wega na ningo hope igita riu ringi mauntu matukaza tukarageria mauntu manete mauntu mzekite mauntu tunjamo tunini so kambuge ningo shokeria nkatho na nkathi na mbere otabonda augire ntikwenda gutanga atongori bara bathure muntu bara bathure ne kura barute wira batigita la kinya meto kama kagerio otabona kama muntu athiria pombo kana state toma ngoma kiro kegerio kama kegerio tukauga atire tuenda kuona utarudwa na tukauga gutena fear of favor yes thanks so much mheshimiwa ndo akuona kanya thank you kuringira Geto FM karibu tena na tena asante thank you ndo gutetera na kurungamana na ntomaku yes ukuri mutongorio mumara makoro mari very honest utima untu mengi ukugatire utikwenda guchumbura mutongorio no uriko arute wira yes but in the meantime na terete mwana mheshimiwa Bongo arega cirega kwigana ri akenderea guthomithia twana batingaia kurathime no guthomithia ciana nkore akute guteithia no ntu wa siasa nkore akunene no tikano gerusa actually untu mwe mbaka nkirikia menya nendera gantu kabera atire menya antu bainge beshiragia ndi bagutethia menya kwantu bambera ngwale akoro dona tutikuthura ndabera atire teni bagutethia nibi bagoishwira nyamwira njirera bukamba gutethaka onto le ninkoririkana nkiranto after August kenda ukethotha na mwana utimurira bishi etirwa ukethotha na mwana utari mwandike mwana wa onto no ringire kura na kambuge kikano kia konto ona tokolikia kithurano iba na fa kithurano no kothina mbere kwandikithiana ya ino ya kwandikithiana ningo tethiana bara bena na kambuge monto mama onde
nitakani mpita kwa ndi na mbeca ya thirikari ari nitunyamo twakwa nkaima maundu maingi muno tariu nona gali mwe nija na kigali gikoro kenda mbomba tika anokibole nokibole barabarani lakini nkauga atiri menya tika tugatura gukundi no tankomango nukona onoke thokithija kana ndege ndugwe mo gakua no gongwa tamba riu nkauga atiri ni onanka la nyumbani ya ngoroba onanka thina ngari ire njeru onanga ikira iratu injeru na kwina mwana ongia utikothoma utina wira utina utikira thimo kiria kogu nikiwona kankiruta mawira mau ontu nani ngai ni andathimire nani kaukira thimo kiu ndathimira mutungi. Yes. Thanks so much mheshimiwa. Apenia ngai akurathime sana tukathi na mbere na kwaraniria kera tutetheria antu metu mugongo wetu na kaya